iby'Imana ni umutungo w'umuka mutahari muhira suko kandi bizabishira bizaboneka basiza gusa kandi wihangane nitwangiza gusenga gutya gusoje mu kunga abantu mafita kikazita cyangwa ziri amen kuko ntara mukisha abantu b'abagabo birabye Imana ikazisubisha kwatize gutanga kandi ushaka tugiho bitira arakura muri mu gateze mu gitara ngo kisa kimupromote iyo mu matiza mu gitara ngo akacitwara mu neza ngo kisa kimupromotion iyo mwachitwaye mu nabi ngo kisa kimuhinya akabigihigo cyo gitara kandi nani so kuri de kugihigo cyo gitara Imana bapromote ko kuzi kandi mani siko ko nagatamo karemye ikiro cy'isukari cyane ku magana 50 ibihumbi 800 kiri ku bihumbi 20 mukomere Imana basize Imana siye kandi Imana amen jewe ndi mu shop ko ndege ku itariki 14 dusuku kwezi dufite igiterane afishe yarasohotse Imana y'ibonye ningira umugisha w'uberuka ngabona indege koza abandi mukamarira mu cyumweru gikurikiraho kuri kiriki tafashe mukavu ningira umugisha indege kaboneka les 16 muzombona ibintu wacu bitaka nano kikiba amen amen haleluya kuko iwacu honyine no wazoba kikanisa nyamajanja bakarera mu zuyu zatsi ndabashimo abagabo 80 muhanda bakuzi nk'amagana bakubakina bakarera mu zuyu bishobora iwacu gusohoye bazo bakirima bakarera mu zuyu zatsi zikafa Mana ndio kubagirwa bitangaza birabaye yego dusezera kitaha ikanisa nabo ya ndi kwa ndorera cyangwa da tubana mu bintu by'ibintu bya kombe